Kane kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor katanat MSME jong ka sokar pedeng kala persang da kilat baro ban penlong yak India kari ka bahetam hakayo ka kot hakaperthai ong menteri Narayan Rane Pelat Menteri Katanat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying ka sokar pedeng upur Shotam Rupala yak ka portal Nandi Bat pensyai ke Menteri Sorkar Meghalaya ikong amperin lindo halo ke jengkang bande ya ke dokha bawanra nasabar ke jela. Menteri Katanat Micro, Small and Medium Enterprises Narayan Rane ulong bala persyang dakilat barok ban penlong ya ke India kari ke bahetam hakayok kakot hakaperthai bat la ban penurlong ya kani da ke bapen klan ya ke karkhanarit. Ulaban halo kejing don kam ban pendon kam de kejing start technology kat kum kejuk menta kanang ban la pen mi shibun kimar. Ha kejing rakhe yak international MSME day Menteri ulakran hak udyami Bharat MSME day ha New Delhi hinen kasni. Ulaong bak MSME jongkari kan no senyang laipo na kashispa asya GDP bat lajan sanpo na kashispa asya kam shalan mar shabari. Katanat ME kalaya soiru ke soskularis ngotu jingmut baper bat ke GM jong ke Sorkar Tripura bat ru ke SIDBI. Menteri Katanat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying jong ke Sorkar Pedeng upar Shotam Rupala henen kasngi ula pelat ya ke portal Nandi NOC approvals for new drugs and inoculation system. Lashna ya ke Nandi portal kanang ban plelat ya ke rukam sumar ke bakhambha na ke banta kimrat bat ke jingri ha India. Habakran ha ke jialang urupala ulong ba ke jing pelat ban pentrekam ya ke portal kalong ke babyang por namar ba ke Nandi kan pentik na ya ke jingyo jing menjur na ke banta ki dawai tika badeban ya kimrat bat ke jingri. Menteri ulong ru bakarai ban pentrekam ya ke mobile veterinary unit bat ke jing IT ka ya baro ke jingri hakari kan wanra ke jing kala ke bakrau hakarukom sumar ya ke jingri. Palat praspa tali ki sewa kendra la pentrekam haki arpo santali ki high court kabala ajing mento ya baro ke nong don banta bakin yo ya ke jing shakari lengba ki ying bishar ki biade ber ki mukot duma hakarukom ke basuk. Ya ke sewa kendra labo haki jaka bandrung shaki ying bishar da ke jing temu banyarap ya ki brio bakin la banyakendu ya ki no yasatan ki bala pan ban penyarap ya ki haki no ki jing tim lane haka bapendap ya ki jing don kam lengba ka kor komputer. Katanat kalau ongru balabu ya ki sewa kendra habaro ke high court bat ke ke district court kum ke jing sedang ya ka project. Ka jinglong jingman haki babuan ki district jong ka Manipur kalanang kambha bat shimla yok kubor bandon kanu ke jingja. Ki pulit ke jela bat ke shipai ki dang yai peteng banyat pahara ban kerkut bat penlong ki jing khandra haki jaka ke ba ila bandon ke jingan at haki district rilum bat ritoru kumju. Ka kubor pulit ke thu baka kanhun ki shipai bat pulit haka jing khandra haka zero bat molbem ki lalap bi ki tiar pen bethai. Hagajin Khandra ha Imphal East District kishipai rangkat kishipai ke Assam Rifles kila kem sangut kibrio ke baladon kti hagajin DB anye ke sulai bat kuli bakila kini nakipulit bat kila lapru ye ke tiarsiat ki kuli bat artli ki kali. Hagaju kapor labu shu sa shispa arpotli ki checkpoint haki district rilom bat ritor. Menteri Rangba NB Rensing ulalet jungo yakawai ke jaka sa shipor henen kesngi bat ula pelat ru ya ke skim ajing arap pisa batang shisin na ke banta banthit iki jan ki nep bat ki wei ki jingdan kam jong ki breo ki basong basa hakane ke jaka sa shipor. Habiakran bat ki nong thok khobor Menteri Rangba ulong ba ke jing long jingman kalanang khambyang ha ke jilla. Kene kadai ke Akashvani Shillong ke bon lam shapi ya ke khupor.
Kementeri Sarkar kabalong ru kanong aktin jong ka Meghalaya Democratic Alliance MDA ikong amperin ringdo hanin kasngi ila pensya ya kijing artatin baro kibiade ba kijing khang bande ya kadok kha balawan ra na sabar ka jalla kijing bamsha ba jingkul marching mut kalami hadin ba ki Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills but West Garo Hills ke la pentep hak arphon re tarik menta ubna baya kijing khang bande ya kadok kha bawan ra na bar ka jalla laweng no nadu ka arphon South Tarik mentau benai. Kini ko khubor kalong mar khongpong bat ke jingkren jo menteri rangba Konrad ke sangma ubala ong hakinong tho khubor hakani ke ju hi ka singi ba anda pet benya bha ya ke jinglong jingman shuba ban shim ya ka rai ban weng no ya ke jingkhang ban di ya ka dok ha banabar hapo ke jela. Ikong amperin lingdo ilong ban pentik na ya kani hap ban pates ikidok ha bat lada dang lamp ba dang pendon kam ya ka formalin n hap ban khang biang ya ka jingdi ya ka dok ha ba na shabar ka jilla namar kani kan kta pat ya ka jingko jingkya jongki priyo. Kementeri jong kesoka Meghalaya kabalong ru ka chairperson jong ka roster committee ikong amperin lingdo hanin kasngi ila pentim ba ka search committee kampat dap banji ki kerteng jong kiriu shampang ki bade banyadon hak expert committee ban bishar banyak biang ya ka reservation policy. Ilaban badai ke expert committee ke ban bishar banyak ek reservation policy bat baro kiseng san perthai kinyo ya kala ban penpaw ya kijing sngo jongki ha ka committee shu ilong bah ka bedai ba kijing pentre kam ya ka roster kadai ka committee ha ka ba kiseng san hima kila ban wanra bat pen sngo ya kijing a jing mut ni jing artatin jongki. Katanat Agriculture and Farmers Welfare jong kasoka Meghalaya kalapan long hanin kasngi ya kajia lang jong kijalla kathanjate lamingi hakabale kren halor kador kamur nakabanta ki marrep ki bami hakaport lang nakabanta ka samoy yadia thet hakasnam arajar arpausan Hakajia lang bashisngi balapan long State Convention Center Shillong lawane shimbanta de kinong train na katanat agriculture but food and civil supplies na Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura but Sikkim but ru kibana ka Commission for Agricultural Costs and Prices CACP. Kidukhat ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kilapan pau ka jingsokya halo ka jingwan petchnong kibriyo na Manipur sa Shillong u MDC balarangba uba bindu lanong ulong bak executive committee ni EC ka baminshwa kalashim kya ya kani ka jing da ka bakot jingya langi ka rangba shnong jong ki shnong ki badon hapo Shillong ulong bak isi bathamai ka deban batha ekishnong bat kidong ban pentikna baki brio ki bawan na Manipur ki deban let pai biang shalashnong sisen bak sukasan kalawan pai biang hakajalla Deputy Chief Executive Member uba PNC ulong bak isi bathamai kan batha ekishnong bat kidong bapel bakin nong ki bapet ngor ya kani ulong kisim kilindo bat ki wahada dar kideban bot perking ya ka jing batha jong ka council ban bot din ya ka jingwan room ki brio na Manipur shapo kishnong ki thau hakajo kapor ka Trinamool Congress TMC Hagaro Hills kalakantu ya ka sarkar bakan pentrekam no mardor ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA arajar khanriu hakaleng ka jalla Director ka Employment and Craftsman Training Shillong ulamaham ya baru kisamla bampat yo kamyo jam jong ke jalla bakim dai ban chubab ni pediang ya kinu ke jing terwakam klem da pentik na bha japang unong aikam ya kene ke jing betha la pen mi hadin balayo jing tip na we usamla bampat non kam japang ke jing terwakam bala pen mi ha ka kerteng jong ka National Career Service NCS ha ka bala pha ha ka email jong uru ya ka kam bu dai ban yo bat kerpat ya u bon pediang ya ka tiar bala pha ka badon ya ka shiti aikam bat ban a she hajar tingka hendrai habaladap siu ka pisa bat plate eka ter senduk la shem ba umdan hapo Kaptu ko khubor kalakut ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong hakapo prabajing nya soba ka daily station na ka banta ka khubor hakaktin Hindi kane kade ka Akashvani Shillong
नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।